салом ба шумо бинандагони азиз. дар ҳақиқат имрӯз ҳам чун таваҷҷӯҳ ба ҷавонон ба чеҳраҳои асил мекунем, воқеан ҳам месазад гуфт ки сулолаи паҳлавонӣ ва қавӣ будани шуҷоат, далерӣ ва фурӯтании инсонҳои бароманд дар Тоҷикистон хеле зиёданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки сулолаи паҳлавонӣ ва ин варзиши анъанаи суннатӣ дар Тоҷикистон ҳамеша рушд мекунад. аз як деҳот, аз як рӯстои кӯчак тавлиди як чеҳра ҳам бори дигар ин гуфтаҳоро собит месозад. фирӯз меликбоев, шуморо ба студияи марказии телевизиони варзиш хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд барои даъвататон. ва воқеан ҳам имрӯз мо фирӯз вақте ки мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор шуд ва шуморо дар марҳилаи ниҳоӣ дарёфтем ва воқеан ҳам ин гурӯҳи эҷодиро боз ҳам матонати шумо маҷбур кард ки ҳамон саҳифаҳои ҷолибу ҳаёти наврасӣ ва ҷавонии шуморо ҳам саҳифагардон кунем. Ва мехостем суҳбати имрӯзаро аз он шурӯъ кунем ки чӣ гуна меҳри гӯштин дар қалби шумо лона кард. Ман аз 7-солагиам ба варзиш машғул шудам. Падарам маро ба толори варзишӣ мураббии Абдулқодир Маҷидов ки мураббии варзиш таеквондо ВТФ буданд, маро дар он ҷо бурда дар он ҷо машқ кардам. тӯли 3 сол дар таеквондо ВТФ машқ кардам. Дар шаҳри Бохтар. Бо ҳамсолои худ мусобиқаҳо мешуд, баромад мекардем. аз сабабе ки қадди ман паст буд, ман хостам ки варзишро тағйир бидиҳам. бародари ман дар варзиши гӯштин тамрин мекард. хост ки маро гираду ба гӯштин биёрад. маро гирифту ба мактаби варзиши Боқифо оварда дар ҳамин ҷо монд. дар он замон шумо чанд сола будед? 10 сола будам. Дар он замон ман 10 сола будам. аз синни 10-солагӣ ба гӯштинро сар кардам. дар ин мактаб чӣ омӯхтед, чӣ дидед, аз чӣ баҳравар шудед? ҳамаи нозукиҳои гӯштинро ба ман мураббии аввалинам дар риштаи гӯштини зудо Рустам Воқиев ҳамаи нозукиҳоро ба ман фаҳмонд. ҳамаи чизҳое ки дар кор буд, ҳамаи чизҳоро ба ман фаҳмонд, омӯзонд ва тӯли 3 сол дар ин ҷо машқ кардам. дар деҳаи худамон як толор бародарам як толор кушод ва машқро бо бародарам дар ҳамон деҳаи худамон давом додам. дигар бора баргаштед ба деҳоти Уялӣ, ноҳияи Хуросон баргаштам. дар ҳамон ҷо машқро давом додам. наврасонро, бачаҳоро ҷалб кардем. бо ҳамроҳи бародарам тамрин мекардам то замони ба мактабро буд кардан ҳамроҳи бародарам машқ кардам ва донишҷӯ шудам. соли аввал давраи аввали таҳсилро дар шаҳри Бохтар дар донишгоҳи Носири Хусрав гузарондам ва баъдан интиқол ёфтам ба шаҳри Душанбе, донишгоҳи миллии Тоҷикистон. дар ин ҷо мо ба толори варзиши Шералӣ Бозоров рафтем. моро марҳилаҳои санҷиширо гуфт, ба мо пешниҳод кард ва ҳамроҳии Масъуди Аҳмадзод ки дӯсти ман буд, он кас дар толори варзиши устод Ризқиддин Раҷабов тамрин мекарданд. ман хостам ки бо ҳамроҳии он рафта назди устод Ризқиддин Раҷабов тамрин кунам. як марҳилаи аввалини санҷиширо шумо чӣ гуна дарёфтед ва чӣ гуна унс гирифтед якбора дар ин толори Ризқиддин Раҷабов? бо ҳамроҳии бародарон, дӯстонам, Масъуди Аҳмадзод дар он ҷо машқ мекард, Исроил Раҳимов дар он ҷо машқ мекард. мо дар ҳамон ҷо устод ба мо ҳамаи
چیزهایی که در کار بود و ما آموختند. در اینجا ورزشگرها از همه ناحیه ها بودند، ورزشگرهای قوی بودند. ما با آنها مشق ورزی کرده هنر خودمون رو سیقل دادیم. و چون وقت هم نشان داد که شما در یک فرصت کوتاه از میان آن نورسان و علالخصوص آن افرادی که وزنشان آنقدر بالا نبود، یعنی تا 60 کیلوگرم رو تشکیل میکرد، شما اولین شده با اون مرحله های اساسی چمپیونات کشور راه یافتید. در این خصوص باز مکملتر میگفتید؟ در سن 16 سالگی هم اولین بار در بین بزرگسالان اشتراک کردم. در وزن 60 کیلوگرم گشتین ملی، گشتین زودا بود، اشتراک کردم و در دور سیوم مغلوب گشتم. اولین قدم شما در سطح مسابقات جمهوریوی؟ بله، در بین بزرگسالان در سن 16 سالگی و در سن 18 سالگی هم در وزن 60 کیلوگرم سزاوار چمپیون تاجیکستان گشتم در وزن 60 کیلوگرم در گشتین ملی سال 2020. سال 2020. بله. این دستاورد فکر میکنم که میانی اون جوانانی که اکنون نه تنها جوانان بلکه نورسانی که قدم به همون مرحله جوانی می نهادند، علالخصوص در میان بزرگسالان بسیار یک نتیجه بهتر هم بود. و شما چی روحیه دادن همین دستاوردی که میان بزرگسالان جای اول گرفته در گشتین ملی؟ من روحیه بلند داد. من با همراهی استاد رزق‌الدین رجبوف بعد از همین نتیجه پیدا شدن ما باز مشق و تمرین رو زیاد کردیم، حرکت بسیار کردیم و در گشتین زودا بین کلانسالان که اشتراک شد در وزن 60 کیلوگرم سزاوار جای دوم گشتم. و تا جای میدانیم بعد همون دو دستاورده که شما نویل گردیدید الکی با باوری مربیان سزاوار شدید که در چمپیونات جهان شرکت ورزید. هرچند که موفق نشدید اما اشتراک هم فکر میکنم این موفقیت است. بله، ما اول در جمهوری تاجیکستان مسابقه گذشت، چمپیونات تاجیکستان گذشت. در وزن 60 کیلوگرم من سزاوار جای اول گشتم، راحت به چمپیونات جهان رو گرفتم. در دولت قزاقستان بود. در آنجا رفتیم و تیاری ها رو خوب دیده بودیم، تیاری ها نغز بود. در آنجا رفتیم، در دور اول آزاد بودم و دور دوم با حریف خود از ارمنستان مغلوب گشتم. و چون یک تجربه شما شد و بعدا در تاجیکستان همون سمت مشق ورزیتان کاملا دیگر شد، یگان سیر بود؟ بله، از آنجا ما بسیار هم چیزهای در کاری را به خود گرفتیم. باز آمده و تاجیکستان مشقهای خود را زیاد کردیم، حرکت کردیم و در مسابقه ها باز اشتراک کردیم. در سه نوع گشتین، در سامبو، در جودو، در گشتین ملی، دستاوردهایی که تو جای ما میدانیم الکی اشتباه نکنم 6 مرتبه با دریافت همون نتیجه های ارزنده نایل شدید و مشخصا کدام سمت به شما بیشتر پسند بود؟ نمودهای گشتین رو در نظر دارم. بسیار به من گشتین زودا پسند است. من خودم از همون خورده به گشتین زودا میل کردم، مشق کردم، تمرین کردم. تا حاضر به گشتین زودا تمرین میکنم و در مسابقه هایی که سامبو میشوند، گشتین سامبو میشوند، گشتین ملی میشوند، در آنها هم اشتراک میکنیم. بسیارتر به من گشتین زودا بیشتر به من معقول است و من را دوست میدارم. جشن 30 سالگی استقلالیت برگزار شد. شما از یک اشتباه کوچک برخی از مسئولین از مسابقات رانده شدید، برای شما چی تاثیر رسانید؟ و من بسیار تاثیر سخت رساند. در همون مسابقه تیاری های من نقض بود. در مسابقه سنجشی در شهر امین دوشنبه بر 3 حریف خود پیروز گشتم و مسئولین حریفایی را که من مغلوب کردم اونها شکایت کردند که وزنش زیاد است. مرا گرفتن و از مسابقه خارج کردن. حالا که برابر هر یک وزن اجازت بود که 2 کیلو اگر بیشتر باشد دستور بود برای اشتراک.
бале дар он мусобиқа 2 кило агар ки зиёд ҳам мебаромадӣ мумкин буд ки иштирок кардан. ба ҳар навъ чун пушти сар шуд, акнун шуморо бисёр мехостем ки дар ба даст овардани ҷоизаи олӣ майдондории шуморо бубинем ва ба ҳар навъ ин саҳифа пушти сар шуд ва мусобиқаи охирине ки шумо ҷоиза гирифтед пеш аз мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ҳам ҷоизаи Расул Боқиёв буд. хуб, аз ин чӣ таассурот доред? дар вазни 66 килограмм дар ҷоми Расул Боқиёв мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд, иштирок кардем ва сазовори ҷои сеюм гаштем. бисёрам як мусобиқаи хуб буд. аз он мо бисёр чизҳоро ба худ гирифтем. мусобиқаи нағз буду, мо дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштем. саломат бошед. як нуқтаи дигар, 6 маротиба дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуриявӣ миёни наврасону ҷавонон чӣ дар гӯштини ҷудо гуфтем, 4 маротибаи дигар ҳам дар мусобиқоти 108 ҷумҳуриявӣ дар самбо, 3 дафъаи дигар дар гӯштини миллӣ ҳам, яъне дар маҷмӯъ 13 дафъа ба дарёфти ҳамон натиҷаҳои беҳтар дар даврони наврасиву ҷавонӣ шумо ноил шудед. аммо имрӯз мо бештар такя мекунем ба ҳамон дастоварди охирини шумо дар 8-мин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бисёр ҳам мухлисонро дар ҳайрат гузоштед ва танҳо ба ҳамон ба истиснои як марҳила дар 5 даври дигар зафар ёфтед. ибтидо аз рақобати аввал шурӯъ мекунем. чӣ эҳсосот шуморо фарогир буд ва умуман аз худ чӣ гуна боварӣ доштед ки ҳамин мусобиқот барои шумо чӣ гуна хотима меёбад? хеле эҳсосоти аҷиб буд. ман бори аввал ба чунин мусобиқае ки сатҳаш баланд буд дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардам. ҳарифи аввалини ман Бобоҷони Муқтадир буд. бо Бобоҷони Муқтадир мо бисёр машқҳои дастаҷамонӣ гузарондаем. якҷоя машқҳо гузарондаем. бо он кас мо бисёр ҳам рақобат кардагӣ ҳастем дар толори варзишӣ ва аз худ боварии хуб доштам ки аз даври аввал мегузарам ба даври дуюм. акнун як лаҳзаи бартарафсозии ҳамон эҳсосот ва ҳаяҷон чун фикр мекунам ки рафт шуд ва дилпуриву умедвории шумо ба даври дуюм фикр мекунам боз зиёдтар гашт. дуюм ҳарифи ман ҳам Комилов Акбар мебошад аз ноҳияи рӯдакӣ. ин варзишгар ҳам ба толори варзишии мо бисёр омада бо мо тамринҳо мегузаронад. бо ин варзишгар ҳам ман бисёр қувваозмоӣ намудам ва дар ин рақобати худам боварии комил доштам ки пирӯз мешавам. ва дар нерӯсанҷии аввал комилан услуб дигар буд, дар рақобати дуюм дигар. ягон ҷиҳатҳои албатта боз ҳам истифодабарии ҳамон усулҳоро мегуфтед беҳтар буд. яъне манзур аз ишораи банда ки ба ҳар ҳариф шумо ба тарзи алоҳида нерӯ месанҷед. бале, ман дар даври аввал ҳарифро бо дигар усул мағлуб кардам ва дар даври дуюм ҳарифро бо дигар усул. дар ҳамин даври дуюм аввал дигар усулро иҷро кардам ва баъдан ҳаликуи дохилиро иҷро кардам ва ҳарифро мағлуб кардам. ва ин ҳам як мактаби қавии Рустам Боқиёв буд ва баъдан ҳам бародараш чун такмили маҳорат кардан ин замина ва ин ҳам самар овард. бисёр ҳаяҷони на танҳо шумо мураббӣ буд Ризқиддин Раҷабов ва муҳит хеле ҳам муҳити созгор барои тантанаи иди гӯштин буд. як фазое буд ки рақобати шумо бо Ёқубҷон Боқиёв бо 9 кара чемпиони Тоҷикистон, узви мунтахаби ҷудои кишвар, як паҳлавони саршинос бисёр ҳам шадид буд. бале, бисёр ҳам рақобати сахту сангин буд барои ман ҳамин рақобат. ман бо Ёқубҷон Боқиёв дар ҷоми вазири корҳои дохилӣ қувваозмоӣ кардам ва бо як огоҳӣ дар он ҷо бохта будам. дар ин ҷо дилпурона ба ман мураббиё тавсия доданд, ба ман варзишгарон дӯстонам тавсия доданд. дилпурона дар ин рақобат баромада бо ҳарифи худ рақобати хуб нишон додам. рақобат кардам.
мебинем ки ҳаракатҳое ки дар ду давр буд дар муқовимати Яқубҷон Боқиёв комилан баръакс шуд ё дигар тарзи гӯштингириро шумо нишон додед? бале мо дар ин ҷо хостем ки ҳарифро бо ҳамон огоҳӣ мағлуб созем. дигар усулҳоро иҷро кардем бисёртар, хостем ки ҳарифро бо огоҳиҳо мағлуб созем. ва ин ҳам як фишори бештари шумо буд, яъне афзалии ҳунари шумо буд ки доварон ҳам холисона мушоҳида карданд, ба ин баҳои ба сазовор ҳам доданд. ва шумо чӣ омӯхтед, агар гӯем ҳам иштибоҳ намешавад, чунки Боқиёв ин бисёр як нафари таҷрибадор аст. Аз ин рақобат чӣ бархурдор шудед? ман аз ин рақобат бархурдор шудам ки ягон нафаре нест ки мағлуб нашавад. ҳама нафарро мағлуб кардан мумкин аст, чун Яқубҷон Боқиёвро ҳама мешиносанд, ҳама медонанд гӯштингири паҳлавони нағз аст, бисёр натиҷаҳои хуб дорад. баромада Яқубҷон Боқиёвро мағлуб кардам ва дар пеш худ мақсад доштам ки дар ҳамин мусобиқа бояд сазовори ҷои аввал гардам. Чунин рақиби сахтро ман гузаштам ва ман ҳамин чизро фаҳмидам ки ҳама чиз мешавад ва бояд гӯштин гирам. ва омадем ба ҳамон марҳилаи наздикӣ, рақобати чорякниҳоие ки акнун мо дидем. Шумо боз бо як тан чеҳраи саршинос рӯбарӯ шудед ва агар дар маҷмӯъ таваҷҷӯҳ кунем, се рақобати дигари шумо бисёр ҳам вазнину сангин буд. Як марҳиларо гузаштед, бо Яқубҷон Боқиёв чун сарфароз шудед, аммо дар муқовимати Ориф Додов ҳам боз мушкилии бештар шуморо фарогир буд. бале дар ин рақобат мушкилӣ хеле ҳам зиёд буд. мушкилӣ пайдо шуд. Орифҷон Додов беҳтарин паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ҳамагон онро мешиносанд. дар мусобиқаи охироне ки шуд, ин варзишгар сазовори шоҳҷоиза автомобил гарданд ва бо ин ҳарфи худ ман қувваозмоӣ кардам. хеле қувваозмоӣ сахту сангин буд барои ман. қувваозмоӣ хеле сахт гузашт ва дар вақтҳои охир ман бо як усул онро партофтам. довар аввал ҳалол додан, ипон додан ва аз камера назорат кардан, ипоне ки дода будан онро гирифтан ва баъдан бо як вазари ҳарифро партофтаму ва ба ҳамон вазари ман мағлуб кардам Орифҷон Додовро. ва будан ҷиҳатҳои фарқкунандае ки ҳаракатҳое ки дар шумо нисбат ба Боқиёв андаке тафовут дошта бошад, малакаи инҳо чӣ фарқ дошт нерӯсанҷии шумо бо Яқубҷон Боқиёв ва Додов? бале Яқубҷон Боқиёв варзишгаре мебошад ки зудо бисёр машқ тамрин кардагӣ аст. Орифҷон Додов бошад гӯштини миллӣ. бо ҳарду инҳо рақобат кардан хеле барои ман душвор буд. ҳарду аз якдигар хеле ҳам фарқияти калон доштанд. аз ҷиҳати малака, аз ҷиҳати қувва, ҳаматарафа таҷриба, ҳатто Боқиёв, бале ҳаматарафа фарқият доштанд ва ман бо онҳо рақобат карда мағлуб кардам. ба як марҳилаи бисёр мушкил рӯбарӯ шудед баростӣ. вақте ки як мактаби қавии Боқиёвҳоро шумо пушти сар кардед, то ҷое мо медонем бо Абубакр ҳам шумо унс гирифтед, бародар будед. бисёр ҳам рӯбарӯ шудан дар чунин набардҳо, махсусан дар вохӯрии ниманиҳоӣ, барои шумо фикр мекунам мушкилтар буд. пеши назар чеҳраи Рустам Боқиёв, қиблагоҳи Абубакр ва 3 соли машқу тамрин. аммо майдон аст, дигар ҷои баргашт набуд. фикр мекунам ин таъсираш аз дигарҳо бештару зиёдтар буданд. Фирӯз, бале ин рақобат хеле ҳам сахт буд барои ман. рақобате буд ки мо бо ҳамроҳии Абубакр тӯли 3 сол 4 сол дар як ҷо хоб мерафтем, дар як ҷо машқ мекардем, тамрин мекардем
خیلی که شما قید کردید میدانداری با همدیگر رقابت کردیم، پیروز هم شدم، لیکن برادری ما هم برادری ماندگی است. من تشکر زیاد میگم بر رستم باقیوف استاد اولین من که همه نازکی‌های همین نمودی گوشتین رو به من همون کس فهماندگی است. و دو تن پهلوانی که امروز هم برای رخصت به مرحله نهایی تلاش کردن، هر دو از تاجیکستان بودند، هر دو هم یک مکتب رو پشت سر کردند. اکنون فرق بین دیگر رقابت هایی که بود در اینجا هم کاملا دیگر بود، اما تقدیر نیروسنجی رو همون شید و حل کرد. بله، ابوبکر باقیوف با همراهی رقیبش از ازبکستان خیلی هم بسیار رقابت کردن. من فکر میکنم که در همونجا ابوبکر خسته هم شده بودن، لیکن ما در اینجا رقابت کردیم، هر دویمان خیلی هم رقابتی سخت بود، سخت گذشت. رقابت در بعض حالت ها بود که سودیا هم حتی ندونست چیکار کند، از یاردمچون خود مصلحت برابری رو دید. بله، برابری رو دید و دیگر چی لزوما در این رقابت پیروز گشتم. جای تأسف هم نیست، در حقیقت چنین هم هست. وقتی که نبرد شد برادر با برادر، دیگر جایی برگشت نیست، یا تسلیم می شود از خوزموی دست می کشد یا تا به آخر مرحله را ادامه می دهد. من فکر میکنم این جای گله‌مندی هم نیست. به هر نوع چون رستم هم از منبر بلند شما را توصیه دادن، دستور دادن به فینال برآمدید، به شما ظفر می خواهیم. این هم یک خصلت و باز هم فتوت و جوانمردی مربی خوش سلیقه تاجیک را نشان می دهد. ما از این مرحله آهسته آهسته آمدیم به آخرین مرحله، به مرحله نهایی تقدیرساز و رقابت ششم شما. و دلشاد بگرو مخلصان گوشین جودوی نه تنها تاجیکستان بلکه آسیا خوبتر میدانند، یک چهره خیلی سرشناس و ورزشگری مهارت بلند داشته هم بود. با چی روبرو شدی در این سبقت؟ در این سبقت من با دشواری کلان روبرو شدم. من در این سبقت باید که پیروز می شدم، ولی مغلوب گشتم با یک خطاگی خود. پای نبردید که چگونه صورت گرفت؟ بله، من پای نبردم چگونه صورت گرفت. دستی ما را آزاد کرد و دیگر دستم رو داشته همون به هم طرف حرکت میکنم گفته پای خودش رو گذاشت و من با اصول پون مغلوب گشتم. سمت رو کاملا دیگر طرز نشون داد و حرکت رو برعکس کرد. بله. و این هم یک تاکتیکه که چون گفتیم که سرمربی منتخب جودوی ازبکستان هم این یک مربی شایسته یک کشوری خیلی روش یافته جودوی سیاره است و در این زمینه الکی نتیجهش به دیگر بارا نشون داد. و چی خلاصه گیری کردید بعد یعنی که در مرحله نهایی ناکام شدید؟ بسیار هم ما در این مرحله باختیم، بسیار هم زیخ شدیم، سزاوار جای دوم هم گشتیم. این هم بسیار خوب هست و خلاصه برآوردیم که باز هم مشق و تمرین های خود را با همراهی استاد رزق‌الدین رجبوف مشق و تمرین ها را زیاد کرده با مسابقه هایی که در پیش هستند با آنها تیاری بینیم و برآمد کنیم. در مسابقه هایی که داخل کشور می شوند در آن مسابقه ها هم و خارج از کشور هم اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان گردیم. خیلی مرحله نورسی رو خوب انجام دادید، در میان جوانان هم یک شهرت خاصه پیدا کردید. حالا اکنون به مرحله بزرگسالان و رقابت های بزرگسالان چون نو پرداختید، اکنون اینجا هم بسیار علت مشکل ها فراگیرند، چون که سن و سال هم این بسیار نقش بزرگ دارد. جوانی 20 ساله در نبرد پهلوانان برومند با آن چهره های اصیلی که در مسابقات قهرمانی جهان و در گران پری و گران اسلام تلاش می‌ورزند، دستاورد به دست می‌آورند، این هم فکر میکنم موفقیت است. و نقشه های مکمل شما و چی آرزوها شما رو در پیش است؟ نقشه ها به همون نقطه، به همون مطلب نهایی که دارید چگونه وصفش میکنید؟ نقشه ها خیلی هم زیاد هستند.
мехоҳам ки дар мусобиқаи чемпионати тоҷикистон оид ба зудо байни бузургсолон мешавад. Дар ҳамон мусобиқа иштирок карда сазовори ҷойи аввал гирам ва ба берун аз давлат иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардам. Мақсад ҳамин аст ки ба олимпиада роҳхат гирам. ва чун медонем ки дар ин вазн ҳоло он чеҳраи саршиносе ки инро агар гӯем ки комилан мукаммал кардаасту ҷояш инҷо ҳам ҳамеша устувор боқӣ мемонад нест. яъне имконият ҳаст ки шумо дар вазни то 60 кило то ҷое мо медонем бо Саид Аброров ҳам бо Қувватов ҳам бо чандин чеҳраҳое ки дигаре ки муддаии ҳамин вазн буданд шумо аллакай афзалӣ ва бартарии ҳунари худро ҳам нишон додед. чӣ намерасад? фақат меҳнат кардан дар кор, фақат машқ кардан дар кор, ҳамин чизҳо намерасанд. дигар хеле шумо қайд карден нест нафаре ки муддаии асосӣ бошад дар ҳамин вазн дар ҷумҳурии Тоҷикистон. мешавад ки дар ҳамин вазн сазовори ҷойи аввал гашта берун аз давлат рафта иштирок кардан дар кор. фақат меҳнат кардан дар кор, машқҳоро зиёд кардан дар кор. ташаккур ба шумо барору зафар таманно дорем. сипосгузорем ки даъвати моро пазируфтед. саломат бошед. ташаккури зиёд ба шумо. саломат бошед. ва дӯстони азиз, як чеҳрае ки дар айни шукуфтанҳост, як фарде ки имрӯз агар боз саҳифаеро қаблан чун мушоҳида кардем дар овони 16-солагӣ миёни бузургсолон ҳам нерӯ санҷид ва муваффақ ҳам шуд. ин як бори дигар собит мекунад ки роҳи интихоб кардаи фирӯз албатта роҳи музаффарият ва роҳи муаррифии ватани маҳбуби мо дар арсаи байналмилалӣ аст ки барояш аз номи ҳамаи шумо дӯстони азиз комёбӣ ва зафару иқбол орзумандем ва бошад ки дар ин вазн Тоҷикистонро ҳам дар арсаи байналмилалӣ ин чеҳраи маҳбуби гӯштини ҷудо муаррифӣ кунад. боқӣ барои таваҷҷӯҳатон ташаккур мегӯем.